Ngithanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la ku Big Space. Sengiphinde ngabuya ke fune indaba kithi into ezedisk yakhona la eMzansi. Before nje ngihlale kodabeni, ngicela ke mbukeli ungakhohlwa ukuthi ke ulike and ke usubscribe. So namhlanje ngiphethe udaba kulithinta eBafana, udaba ke nje ade lokho ke litrend lapha einkundleni zokuxhumana, olithinta ke lapha ukudlala kwaTebe Mokoena. Ngingathi ke Bafana idlala ke neLesotho. Umqeqeshi Bafana uHugo Broos ugcine ke ephendulile ngayo ke le ndaba yakhe uTebe Mokoena namhlanje ke ekseni. Ngenkathi ke Bafana ifika isuka le eCote d'Ivoire. Kubabukeli ke abangayibonanga ke indaba yakhe uTebe Mokoena, into ke yenzakele la ukuthi ke uTebe Mokoena udlale lapha kuma 2026 FIFA World Cup qualifiers. Ngenkathi ke Bafana idlala neLesotho and bekungamele uTebe Mokoena edlale ngenxa ukuthi uTebe Mokoena wayegcine etholeka ama yellow card awu2 kuyimidlalo ke u2 iBafana iyayigcine ukuyidlala yayo ke 2026 FIFA World Cup qualifiers. Umthetho wakwa FIFA uthi ke umdlali uma ke etholeka ama yellow card kuma match awu2 elandelana akumele ke edlale imatch le yesithathu elandelayo. So ke iBafana yenzeka iphutha ngalokhu, ingakho ke indaba yakhe uTebe Mokoena ibisabaleleke lapha einkundleni zokuxhumana. And umthetho wakwa FIFA uthi ke malenzakele leli phutha bathatha ku 3 point. So namhlanje ke kuseni uHugo Broos ubuzweke lapha ngabezindaba bembuza ngayo ke le ndaba yakhe uTebe Mokoena, babeke sebembuza futhi ukuthi ke uyazini ukuthi ke iLesotho nayo ke lapha eNigeria basifakile ke isikhalazo lapha kwa CAF nakhona ke lapha kwa FIFA ngayo ke le ndaba yakhe uTebe Mokoena. Yena uHugo Broos ubeke sephendula washo ukuthi ke njengamanje yena akafuni ukukhuluma ngalolu daba. Into abantu abangayilindela kumele ke belindele isinqumo esizothathwa ke nguye ku FIFA nayo ke lapha iCAF ngayo ke le ndaba yakhe uTebe Mokoena. Okunye kakukhulumile ke la uHugo Broos ubeke sesho ukuthi ke ucela bengabe besambuza ngayo ke le ndaba yakhe uTebe Mokoena, abelindele ke lapha idecision ezothathwa ku FIFA nayo ke lapha uCAF. Yizo ke lezi ke mbukeli indaba ade ngikuphathele zona. Ngicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi ke ulike and you subscribe. Ake ngithi ke danke, ngiyazi bongela.